unaanza programu ya kile basi na vile ni mwana wewe unasema nataka nisimwondoke kwa mawazo batata yo mama matokozi nyumba unu tunalandila mkinzi eto wamjidulu wafumo de Yesu Kristo katadalungana kiangani mbuluzi yanza kadi yani wazola novo asomanitu vanakemba mulungu chakumye samba mungona ya nana mungu wa wakumole yevua mosi 2001 lutsila lembo mono ngina wowa mundinga ya mwana luti mzee yoho akapata mabakisanga kansi jamu ya dan tete tutengi menangkara siku insiku beto na kamu masoma nyombe kata simoni kipamu tukana kwa zole mbwana pakungu yembwana pilekete muna mbwana pilekete pakungu kala kwa simba yetusi babo wenanga kutunta mauso de frutos boka kidili mungu bokele siku baludi bokela kwa filosofia mandogo siku kunzi kadi siku ukara kunzeka amu mundinga banzeza mufalasa kansi mungu la nyo kinsusu kadi ba français mono ne voye kwa na kayao na rofu kumuli nana bao wakasema mono kwa na rofu ukoko kuliko yuko uwewa ndio mono ndinga yo falasa kinsusu donc la kinsusu en français bataka pour les interdits insiku yeto kwa mtandao kinataka simoni kibao na watu malongo sio ndio ndio ni kutima watu vana na kufanya yao bazala ndio kunsi antao tutudi kunsi tufuji jati la mnasiku kunsi nsiku kadi mwasulu kokala kwa mungu bonina volume wa watoto kotemna mnabayengele nokala kwa siku kadi kuna mkono kwa sababu tuna volume ni siku ijao ndio yeto wala tu kwa jao ni bagana ndio mpaga siku ijao ndio kada semua ni mono kina kampai kuna pari ke semua neuf wandu wax na elise jaga do mono mu yalla jela munu yalla daga do kontum si ikalaga nsiku on la constitution on l'acte fondamental de la constitution du régime humanitaire ce pays là cette contrée vous y dites ça comme ça yeto ko atupé itanga do tu futi kala ye constitution. Donc, comment les 10 commandements, c'est la constitution humaine. Constitution humaine, l'acte fondamental de la constitution. Nous, tout, vous dites qu'elle a une siku pour nous, quand vous qui faites une siku, vous êtes à vous, il y a un scaphandre de combat. Quand vous siku, ils sont élevés, moi, on a fait le voyage. Vous, on a fait le voyage, quand il y a un peu de droit, kunga wanataka kujibunia roho na 18 mai msofete amakesa mungi mufuate mwalimu wa Yesu samboa tufuate mwalimu mwalimu wa mono msikeza hapo insiku na personne français le scaphandre de combat donc ton corps n'est pas pour eux on a sasa nzila kwa kana kwa kwa wena ye mwalimu ijiko kwa mungu tukondo lotao
nanga so kila mtu magasi tutengi kapu kunga nani ta sasa dira ba kumata babe kulu mbili tata ni mo mchana ni mo to sona leo tineka tata kwanza vile na kufanya yani mo emene ni tamu so ngake nini lodi boso nini lukeni yiyani nguna kesa huyo wakile jatsa kamu jamani tanga kada tumeni komanga soso vanakapa kansa moja verset 7 rara vous remarquerez kuna mtu analala kwa ya kwa kazi kile kama ile kwa kiki yani bika kwa kunuka disonge leo kazi yake ni msiko tata disonge kadi yake ya wewe noma bakala jana bonzo tamakufanga donc il parle de mtu muna genèse mekana tu il faisait ceci ya mais donc il parle kaka adam kama mki twafanga alipoboga batatu tata delo mena fina mane tata ngenda kutima fina mane donc le pronom pluriel crayon batatu twakuluka alors quand nous on est dit la bible la mtu susu pour vous faire ça si comme on a verset 7 battere de vous alors différemment et confondant donc c'est déjà pour nous pluriel première personne du pluriel nous voyez donc bon on a appris le parler donc pour qu'il est capable on a dit toi et toi tata kisoke tata de lungana tata ngena kutima yiyani pekee ya Mungu asiye mchangani wa kuluka bitu babu tamza wa kulu bibi kingulu cha bibi alors kuna muda mmoja basi ni sake ni wizi oye mais wale ni mwana ukasifuna unataka Musa zenge Musa mkinga ndinga za kupale na kulumi ni mndinga mmoja ni lembo yeto lembo tukala na mfumo sisi tunatoa kilembo bakasa sana kile yimina kamunga kuna kwa ile ndoto tena yeye mzina kwa mnawaja jambo la kumpeleketi mzina kwa ndoto ile ngomba la kama ile lembo yake c'est un secteur de piège va tout la commencer parce que baka mon ami lembo kilembo le piège pour ça les niveaux qu'est-ce que vous voyez je crois maman Zakaria yako baka kwa huko ya niveau bon on a dit bon vous avez juste le bon c'est donc mwenye lion le roi des animaux yani kuna pas chef coutumier les dépositaires de ces traditions ya kikulumini baza bana poso mwana mojeti yawe sababu before mama kalaba vile chose lemo yani bino baye bolana baye boto kipome bolana donc tout ce qui est sorti suite à l'erreur je peux les étudier qui la plus bonne nom de toute manière de l'exercice c'est-à-dire que il y a pas mal de choses ndinga zaisa uvoka mimi yote kafuata kimimi ya kila mtu wala kwa mimi yote iko kama kama yako tunga ngipiti kuna ngipiti kama 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 space kutumu kazi na maalu kipu bawa ngipiti kwa sababu tunaweza mas muna la unta kwa problema eka ni muna eka muna avantage pia inconvénient kadi trouver ni mtu na baba kwa bloqué donc c'est finita la kwa wewe metama kwa baba mambo hadi bankamu yote kadi yoga kwa tule ya sisi wakati kwa kadi kadi nyoka sele sele bana la yoga vyo kwa
animal des films. Vous dites que piège, kiemba. C'est ce que kiemba, le piège. Les mots. Ça, les niveaux. Bon, oui, c'est bon, mais bon. Au lieu de quoi, je vais continuer. Il va falloir faire des espèces, facilement. Mais on te donne, il faut pas que tu me dises les mots. Il dit les mots. Babi qui n'a Satan. Kaya kinagenzea kala kuku bakaka kulobili igemele ngame parce que il est de notre pays na kokigo se ka université pale kati mwangu esi okalingaye na boloko kuna mabenda ngaya esi okabadinayo esi okabadie bolimi se lokono kikala ina kufanana kikala bokozi ya ngoma o kati mwangu ebele ils ont leur spécialité. Vous avez pas d'accord. Je vais te dire du de l'eau. Je suis pas chez les Arabes, parce que les Arabes qui sont arabes. Mais qui n'a pas parlé de ce niveau? Allez, nous disons, mais tu vas voir ça, les qui se voulaient pour le nommer. Toi, nous disons, mais nous vous dites le titre. Quand je suis là, on passe à mais vous n'avez pas classé ma nommer. Il vous n'a pas trouvé. Yassir. Quand il y a un niveau pour moi, il y a un gagne. Bakabavo kiaku kiangani Mungu mwataki solokele PVC kati ya lungana PV ya mwana kati ya ngenda kwa timu nasema Mungu kiangani lumana mwana tout ça dile mabisa Mungu mwani sita kati solokele mwana ya lungana mwana ya Mungu kiangani sisi mazuri kwa kwa sisi Mungu mwatata kisorokele lugelo